vratio. Mi odosmo na još jednu izložbu, CACIB Natalinci. Ovaj put idu Carter i Bok. Korporacija stiže u pravi moment, na sam početak, znači taman da se smestimo. Ne treba. Hvala.
korporacije Natalinci. Mesto je malo, ali super, zipa iza. Šta reći, buraz? Vidi tamo što nas čeka Karter, vidi. A čekaju ga i pehari. Gdje si Karter? Gdje si Karter moj? Gdje si? Gdje si Karter? Gdje si? Da li je žurka ili izložba? Idemo, vozimo korporaciju, vozimo, a? Opa! Izložba se privodi kraju, trčanje za rase, sad će trčanje za grupe i za best in show. Ostalo je samo specijalka ovčara da se završi i krećemo trčanje za bis. Zip. A vidi ove kako se poizbratali.
Dakle, korporacijo sprema se za Bestin show. Ako nam ostane baterije, bit će dobro. Doberman! Samo polako, ne prekrčite. Znači, biramo Pils Junior, današnje izložbe i Dr. Maku, Aldavi Stari. Dobro smo prošli, rođaci. Mesta su numerisana. Čoveče. I ja ostade bez baterije, tako da izložbe od sad ako ne ide pomoćnik ne snimamo buraz, nego korporaciju. Mi se vidimo u sljedećem videu. Do tad zipa tamo buraz, to ti playlista s pesmama. Zipa ovdje gore, to ti YouTube preporučuje. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Aj pa čino, korporacijo.